نوى مولاي supaya besok kita masuk biar Tukurin ke ada mulan ikadawa berahum wabakaran lampu susu supaya saya mari namin pamamasal namin yung ako. Ano ba? Ada ako mag-video ka. Video ka. Di mana sudah? Kau sudah di rumah lagi kah? Kau tidak di sini? Masih ada yang mapagyo. Kau tidak di sini kah? Oh, kalau sempat, kalau mau get kamera tuh di dalam bilik. Apa yang dapat bilik siapa? Di sebelah bilik pengantin tadi. Bilik muka tuh. Bayar lah ya. Yubasiru bilhidayati wa tuqaya Farizalika yudaka diwa masaya Nama sekalian desa antikan bidangnya. Ang panyo sa biwad yung pag-uwi. Ay, siya, bata, okay.
kapit biham tamaramat to ka. Ako na sa, kanay niya rin na rin kiwan ko sa mga. Eh lalo ka na pa rin siya. Masukal babang di padanan badi kapasanain Brahma Isa bulanan badayang nain manan andun Maglambuay natipon beribadayang tapi kinakal dinay bakupon banagrinduran dam kan musay Bain pikilakar Barinna Pagupun Basa maglawak babang ikaw
Sayur-sayur ba isang kita? Sayur-sayur na kita. Salinan tanah apa Kumin batni. Kalau yang macam-macam sering di luar itu tidak muat, bah itu kalau di sana.
Naon. O pangatin mo. Magdawat ng pagkakabuhay ng mga Mangupama ila kasawa hanya ay palindaling dami kung kasyapat sa ang kahit ang ito sila sinaipan siya kato kumahog sa kasaraan sa pasang mamagaw sa mga niya babae na mag-usaha nakausunin na kaya ng babae pa sa pinanakos na ko iba na sa panglaw niya ang usahan Pangupama, mabayan kita magpapit siyapan ang dalang na magpapito kami na makaya. Kami naman ngayon. Subay, kinakaya isunsin pangupa magkawa na si Kaya, imahaw na kaya kung siya magpapit ang lahat na sunod. Isaan, subay na ilamaya isunsin maglampas ang lahat na sunod. Nasabot na rin. Kita dalam pekerjaan ini pakai bahwa itu membutuhkan lagi anak pertama aukia tungguan satu bi atau fitnah tunggu pa anak asawa di menjadi bahwa ini nasawan ka paanuman asawa sampai kuan siya ro apag binasakan dan makasutul ka kung ang kaya asawa magpya anuman ka kaya kuan malaikan mang nasenta anak asawa dia hinang nyamang dia ini nak terjadi anak asawa untuk maasiat sedang Iban sabay tuhon kita magmamuha awangan sa Iban lang siya sa pamamuha paginamatay ang mga manggulang tumawag ng mga pamaian nila asip pinte kumantan ni tama Wala na mabos nila ang milik na Iban na sampu dalam sinukun apabila sinukun kita rin na usapan masapag dito kay salong na sumahat karwa sumambayang ikali ikatuwa magkuasa pitawulan kamangdan ikaupat magnek ay mag-unsod sila sa kapikalima magnek maling ang mamay mo isang kakuman pamasina at
sa satawa, yung tumatulog. Jadi dia wakil kamu sinta iwan waris Data yung suratmu mahal ilang kasing harga iwan taulang kasing bulawan kalian kesusahan kasing bulawan tayo maupo ini karena sabut halawat kami karwat kami insyaallah ano kuman mo bukunin kami di sana mga pamilita na insyaallah kami aming mahal kami nilalaman saya mau ini ko paglang tayo ay pamako ini may wakas na jadi ini wakil kamu yang punya iban waris apa yang pakai ini Sambung. Macam sambung mo. Kami ito sa mga balik. Minsan na kaya. Para yaw. Biyan. Atong tumon mo yan. Nabalik-balik yan. Kini kami sa Alhamdulillah ni'mati wa nasta'in a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu asyhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bil hudan wa ba'du fa inna allaha ta'ala qala nikah wa wa'ada alayhi wa tamassaka wa qala ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا وأنتم مسلمون يا هادي كل ما جاء بالحق يا هادي كل ما جاء بالحق يا هادي الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم إنما يقولون الحمد لله الذي أنزل قوله النبي فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فصدقات أو ما ملكت أيمانكم أو قول Bismillah ya Allah ya alaihi wasallam Usikum ibadallah wa iyaya kanabsi Insyaallah Amin. Sinuwanan ba yan? Sumama din isa po sa pamilya sinyalan mo orang pasimbulan pa yung mulang pasimbulan ay kung Pagyan niya bulawan. Bulawan sa mga. Pagyan niya bulawan. ay Muhammad na yariin wakil kamu na usba ibang waris kapag panahon ko kay may paratima si masyal tayo turang mo maliwang pasingan harga doon ang pasimbulawan Dahil di kayo pagbisiran mo. Ayaw magpagtukan ng walbahan ng usog. Magkakar lang ako. Kaya yung movie ako. Ang movie ako. ay Muhammad na yariin wakil kamu na usba ibang waris kapag
Dili juga kami ng tubig mineral. Majari ka kami minta air. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa inna haqiqatan Allahumma inna nas'aluka salamatan wa inna al-hudaji wal hidayati wal musafirin min ummati Semua minta air minum. Ngidupul kami kan Ya mga malaikat ng masyadra ini kayo sa silikya ng ulang ya Allah Ya Allah ya Tuhan mo diri mga anak ko ng puso ko ay nagpatapalan na pamaya pagmulong pangitawin na tao Ya Allah ya Tuhan mo diri sila matatapos ko ay magpapasalamat ang panjang umur serta ya Allah diri sikiaran palayo kata si mga nagkagapan kay Maria dan mana dalam nanti sanaway lang kami nanakunan ng kanasin sa panahon sa binahay na tiyan sa mga kinadyaban na yan pada dapat wala sila sa wala sa iya subhanahu wa ta'ala wassalamu ala alhamdulillahi rabbil alamin Makarayaw ginawa, mapasuno sa kaya, warga ini maksuda mga bata usog. Subay kamu makusog, magpasampasin, maksud ini lebih pan. Pamangatin dugos ba, ayaw kamu malupasin jenis indah lupa. Wakili piadisin pagpangayu wali, pakinain wakili. Amukya wakilanin kami kapakilan bangkawinan takdilan lilla bisan batalan. Pagkasinag tayo maya, pilang pagmamakasi ka inama, doon kayo mo tumunay. Wala tayo nibirkis no kanikya layuan, yangot kau piyag tuyuan, mahunit kau in karatong pagitong tikang wala na kitong liling kupyatong in mga bakuratong pilalamayan lalay yari kami ni mabay imukab kami sinlawang langsay kimita kami sinbuk bago siyudlay dumuis kami haut kilay manok-manok ko kunti mapupalukon di manap sa indokon na basta inusikon manok-manok si mayang tako pasambulayang atay nila sumanyang paruisun kandayang gilingon giling-giling kimitain kampung yusin niya alisan buliling katway na sa banding kakampungan magliling giling
gilingon giling sibuk bababang dayon tuhod. Aturod sin mataud nakamutod gilingon giling marat kinitain sampung sini alisan burat. Intan kamu biak malap nagsakaya nagsilak sinadlaw kulak-kulak kamat sa kalangan di ko nakasuman. Away na isong. Bang biak ya kulangan ba maapan nyo ratuman. Wassalam. Kasawa na. Sawa na, miyugto na. Yung tunay kasawa ni Bang Bunja. Katoy-katoy, para yaway namin ta. Kayo manakulukan ito. Pagad na, kawaso kayo niya niya pa imam. Nanti la, jangan kau kasih jatuh dulu. Baru ini. Nanti kalau dia cakap anu kasih jatuh baru. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan orang yang Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. jatuh naik sing-sing. Para yawain pagkuan na patanga. Pakuan na naik ko magpatuwas. Panganti. Ito. Ayan. Kasawa na. Okay. Alhamdulillah. Bismillah. Pagpangad man tayo kung Nabiyahan, nabiyahan mari. Okay, nang tatak dia matupasawan niya. Ano, sabay mo basta dang papasawan mo sa na. Pupus na babay. Harap day sa harap na mari pa banan niya. Mari pa banan niya na wat pa patuo. Harap mari pa banan niya wat patuo. pagpangad ko. Biya, patak biya ba patak biya. Patak biya to dari sa Kamu ta. La ilaha illallah. Asali sa biya jila. Nakakagagap ka ko ang tuwan na yung mga piyagjanjian di lupahan yung mga niyabayan hakot na susiyang dala tiyahan ng sin kita daya namatay rahan Pasko
wala ko ulit pinagdala. Pagkasilasan kamatay dumatulad palaway susunan singgitahan naglalasan silasan subay ayaran mo daya barang-barang ini kanina. Kanina. Sulit ka na kanyo. Ay, may mga kanyo piya. Ay, ari na po. Nakapangwanan ta sinya. In manok bisan pang nimbuko kay yung kwanan doon na pagpulong niya para ay bali-baliara. Uno ding kuri ko niya kapangwan nila. Ano yung pa isusu na kamo kumaon ayo yung pagbali-bali manok yaw. Uno da ding ko. Ulong da jay kuri-kuri niya ang panak to. Yung susi. Ayan ni Maris na kuri. Kana ba kamo tila makani pandala? Kanya ka do kami lima niya patay ta daw sa Paso meron ako mga mina.
doon, sinapat ako. Are, raon magpanganten. Mawakay lang po ako yung pangalan. Kaya bala kang sinig. Are, Yung pena po. Wala mo rin yung matong magsaling. Matuunday sa Kaya makaigit na na po yan. Wala po ang anday namin kaya makakuan. ayaw ay tatapay. Ano nga, kaya ni Pago, sinisya ni Sabko ni Mangla. Aw, hindi. Kaya ni sabi nila, Aw, nasaan? parang